terus titik kam maju. Bas salih nagari pengantin dilandaki orang tua arah kalimu kami bagi kalimu buras buang khususnya siar tanda-tanda bagi arah simpo pekari. Nah, jadi bagaimana tepas nagar naglandaki pengantin. Iya, kutengah kam pengantin kutengah. Iya, kuakap membantu kam siar jabatan kami. Enggo banci karena salihkan gerendang bas gendang ngara enda. Iya, landak kita bas tengah-tengah jamur enda. Kamu orang tua, kami kol kami landak karena pengantin. Rekod-rekod kam sukun bagaimana kali memburas uang khusus nasir tanda-tanda saja batasi kami karena ngelandaki karena pengantin. Bagaimana kali muras buang khusus nasi ngarak kendai. Terakhir kita nak beru bagaimana kita singarak kendai kita tutup tulak ala hari telah landaki karena pengantin. Oh, iya, lanjut terus membantu kamu orang tua simpo. Obat silandaki karena pengantin duana. Berikut ikut singalo lumas. Pernincikan tugas singal perkebun khususnya kam arah simpo. Itu untuk karya Rana Beru. Ya, kembali ke surga. Terakhir anak berusimpo, tengah kam. Iya, akap kami bagaimana lebih gendang enda. Aturkan karena gendang dukam siar jabatan kami. Bujur kam dume skala kencakam c isapen nape telu. Ya, anda sekan kami karena isapan mandukam sikol perkempun. Sada kampilna telu isapna. Kaban mergana kecari ibu rasur bakti. Dalan nukari erboloh terbagi nanangi senina sumbiado. Ya. Kenca sedi kucak kukala kembar nato kukam. Kukam saja mah bagai sada kampilna 4 isapna. Bangun setepu kembaran keliat. Ya. Ya, sekan kuce. Sekan lebih belum nah. Ya, surut ke kita mergana bagi pesi perdemui Kalimunta Sembiring. Apa yang kamu ngalakukan sah? Ya, alakukan kampile. Dede. Oh. Ya. Kanca sedi ya silih sadanari tading kampil kujangin dasakan kami. Oh ya, ku anak beru. Ya orang kan. Oh kam. Iya. Ngalo pe kam kisat. Enggak. Ya. Ya, Jabir. Menghadap kita ku Kalibunta Singalo Lumas.
dulurkan lebih sabta. Ya reh kami ku jabundu kam kalibu kami segala lumas baik kam singalo bagi pekam sini penemui kami anak burundu sukut tambaran malam mergana sekelebih sabdujul. Iya kalibu kami edasahkan kami kampil rasi sapen nandangi kam kalibu kami segala lumas ibas percabun beri-berindu tambar malam mergana si beri-beri ginting indah makana dijapa isapan indah ditban kami pitu 2 kali bas kam segala lumas raskan kali bubu si penemui kami 2 kali baskan singalo peninin 2 kali baskan singalo benar-benar ji maka sada kali bas segala perkampun amakaning kami alulang kurangi kehamatan kam karir bantakana nandangi kakandu bagi kuakap ni kami kalibu kami ukakin kata sorandu gobansi kami sur kuamak kami iya kari kita salam-salaman baskan ngapuran nandu bagi kuakap ni kami mah iya bujur kari sitah guja karena emas dalan enda jadi si terlebih si nomor sada engkap karena benda emas 2 tahil duitnya 20.000 sing alokeun sa orang tua si serah si peduakeun ulu emas 7 tahil duitnya 20.000 sing alokeun sa mama simpo si pertelukeun batang unjukeun 6 tahil duitnya 84.000 sing alokeun sa orang tua si mupus si perempatkan unjukan 2 tahil duitna 352.000 si ngalokan sa orang tua si engkelong isa ya bagi kebiasaan kita karena pedalan karena mas dalan enda pinggan 5 kali si pedalan jadi enda mekari pinggan si perlimakan jadi si perlimakan enda bere-bere 18 tahil duitna 252.000 sing alokeun sa mama si serah pernamkan perkempun 7 tahil duitna 20.000 sing alokeun sa mama nande si serah si perpitukan perninin 7 tahil duitna 20.000 sing alokeun sa mama bapa si serah perwalohkan ciken-ciken 4 tahil duitna 56.000 sing alokeun sa kali bubu bena-bena persiwahkan ikur sabe 2 tahil duitna 20.000 sing alokeun sa senina ngerana bapa si serah enda me si pinggan perlimakan si redalan jadi enda pinggan go tading bas kam jadi enda go susehtan jadi enda persepuluhkan senina ku bakal tutup 2 tahil duitna 20.000 sing alokeun sa sembuyak bapa si serah persebelaskan bapa nande ku bakal tutup 2 tahil duitna 20.000 sing alokeun sa bapa nande bapa si serah per 12kan perseninan ku bakal tutup 3 tahil 5 serpi duitna 40.000 sing alokeun sa anak berutua bapa si serah per 13kan perseninan 4 tahil 5 serpi duitna 63.000 sing alokeun sa anak beru sing ngeranakeun sa per 14 kan per bibin sada tahil 5 serpi duitna 21.000 sing alokeun sa senina nande si serah per 15 kan pengangkat tudung 2 tahil duitna 20.000 sing alokeun sa sembuyak nande si serah
Per 16 si Rembah Kulau 5 tahil sada serpi duitna 70.400 singaloken sa turang bapa si serah. Per 17 si Nastas Lambe strip ikat-ikat 3 tahil 5 serpi duitna 40.000 singaloken sa anak beru menteri bapa si serah. Per 18 buka-buka sada tahil duitna 14.000 singaloken sa rumah ingan mukul. Per 19 perkela-kelan sada tahil duitna 14.000 singaloken sa ganti si muat ranting. Per 20 pertetek strip uang saksi 5 tahil duitna 70.000 singaloken sa kepala dusun kedua belah pihak. Per 20 sajakan enda surat adat 6 tahil duitna 84.000. Jadi jenda singaloken sa petugas margasi 5 tingkat desa kecamatan dan kepala desa setempat. Jadi ada karena surat adat enda ada ning kami selaku kepemerintahan enda kembali kukam anak beru kedua belah pihak. Adila tampil keringe suina, Adila tampil keringe suina. Nande biring bereiting, enak kami rengah lagi kena. Sendah ulah kamilah bila tampil, Adila tampil keringe suina, Adila tampil keringe suina.
surut kam rumah cerancar gelah terokan kami kam tengah jabudu. Oh tak berkat kita duana endah ulang mana turun lah pulang Asa surut kam surut gerah terokan kami kam ku jabudu. Setunggung nadi kita makesa Mama nangin Aku PUN ningku sekalian Au tak berkandaki kita duana Sendah tudung arahkan bulang-bulang Setunggung nadi kita makesah Setunggung nadi kita makesah Nande piring ku sayangi Sendah ulah kau tersia Iya asa ka sembiring mergana Sendah tarokan ku tudung jabudu. arahkan bulang-bulang Setunggung nadi kita makisah Odakan Iya heman bantang Tarak arahkan ka karena kalian bubuta emkap bersembiring Mulihkan ka aku jabuna Iya eman badukam kalian bubul emkap bersembiring Engga bantikam Jai saja makaman badukam Syukur peranginai mergana Engga bantikakam surut ku puri muli Iya surut kita pengantin tengah surut kam gelah bos dabo salih ini dia lendeki orang tua karena Iya pengantin tuan. berikan pengantin tengah Iya salihkan pedangnya berdebot. Khususnya kamsir tanda-tanda saja. Oke, kita nak beru. Ya, potong kita. Silang lagi karena permen tenda. Jujur di mata, berenang
jabatan patam kan gendang duit. As kita puluk matunggu hari tape olah rayu sikitik Iya, kami Krina kami syukur tamar malam. lampas juga Ngumputi kampung kami Singalokan dulu mas. Ikut-ikut kami merincikan Singalokan perkampun. Iya, kami merincikan kami Singalokan perkampun. Iya, maka kita anak baru tamar malam mengikut anak baru menteri tamar malam. Iya, memang kami sudah jabatan kami. Atur-atur karena gendang. Surah. Kasuari si sendah. Maka alo kendu lebe kampilenda kehamatan kukam dingin alo kendu lebe isa penenda guna ngisap-ngisap kam kali bubu kami dingin mandelo dingin pak turangku. Alu bege puang kami ibas kempundu jabukun banenda surah-surah kami anak buru menteri indu meriahlah ukur dulu dengan ersada rindu guna ate kami nahkan pengalon du bas warisi sendah manggo banci syahkan kami dudurkan enda rikut-ikut ras ban kami rudang-rudangna alokan du jenari kencakari aturkan anak ta dingin dudurkan isa penta tanda kehormatan taman kalibubunta ya kencak bagi man bandu kam kalimbubu kami ati kami erbelas guna kesadaan arih kriah nukur sebab perjabun kempundu entah beberendu singgo seh ibas pak senda unggoi lebe-lebendu dengan ijabundu alu bege ate kami sehken kami menda biak pengalon du kam kalimbubu benar-benar emakap keliat mergana kembaran mergana maka ibas kriahan
kesadaan arih kami kampe kalimbubu kami meriah minukurnu dengan arsada rindu mangobanci sehken kami ya sehken pengalon kalimbubunta kalimbubu benar-benar. Ya ngubanci sehken jenari kari rebelas niatruken anak berusingu kurindu kari karena acara enda dudurken kampilta encaseh jabu kalimbubunta si dudurken kaisa penta arkiteken kita pemeriah ukurtar sadarihta maka bebas kampil kehamatan dengan isap kehamatan enda kam kalimbubu kami singalokan perini sendah ka ate kami nahkan pengalon sebab kempundun tah beberendu ini ibasia manteki perjabunna maka kamper sada min arindu dengan meriah minukurundu uguan ini mar sada nggu arindu ras meriah ukurundu bujur adi bagai sisahkan pengalon kalibubunta singalokun perini baik setepu mergana bangun mergana kari bagi belaskan kami dai belas kari kam waktundu peganci kari kam guna kata pasu-pasu man kempudun tah babren ya ngubanci kami mulih kujabu kami kalimbubu kami ya bujur abu kalimbubunta singalokon bre-bre ras pedemui asakai pedemui sembiring mergana ya dudurkan lebih kampilta tandanggo kriahan ukur ta dengan kesadaan arihta jenari dudurkan ka isa penta ya jadi basyeda man bandukam permen kami entah kempu kami entah hagi kami entah kakak kami ibas ada belas man kalimbubunta singalokon bre-bre ginting mergana ras teman sendalan karina si peribaran si pengalon rikut karina ras kalimbubunta si pedemui kam ada belas tran kemarahan kami apa ikam sia mati kami kam karina kalimbubu kami singalo bre-bre maka izin dasarkan kami tak kami pengalondu meriahlah ukur nur sadalah ari duras eda kami kerina pasu-pasu undu pagi bere-bere undu cair metua nya pagi enggak bantu pesanan kami pernah pengalon kami udah bisa sampaikan kami pengalon kami ini iya ijeda dakam gomendara belas dai turang du ning kami man impal silih kami bagi pedingin turangku cuna kedang mendetena cakapna saja kenca asa gegeh raslitna bagi jata belas kenaman bandu saja kenca ersa adalah hari du kam kerina sing alokon bere-bere rikut kam mamina rikut kam bolangna kerina ras kenpe kam kerina bolangna ras nondongna kerina iya ngerana kami sehat-sehat kam mama mami nayangi amak tayangan enda si berikan kami ras kelandu nidu sehat-sehat kam mami ras mama enak ku berikan nama tayangkan du sehat-sehat kam duana pasu-pasundu bas perjabun kami bujur iya si berbagai megelarna robelas bere-bere kami anak kami raskela kami kari berendu kata padah nandangi bere-berendu reskan pek kami anak berundu krina kam anak buru kami hati kami terima kasih kami karena pengalon anak berutu enda
kuja sehken kami adege alo kendu kempu nama ngor sadari hindu kam anak buru kami hari-hari kari kam ras anak buru tua si gugung mening kami jenari sehken kami ka ate kami manana buru si ngerana kencang kami kemana buru kami kuongan ya alo kendu bas bidang anak buru si ngerana alo kendu jenari man banduka anak buru menteri kami apai pelakam rendobah ikutan nas tepu mergan maka te kami sehken kami ka pengalone nda kukam idah kami ongat tinta raja pelengasuh jenda maka apai kam pela bodalis singalo kenca kam kari hari-hari ras teman du sendalanan anak buru menteri kami baik bebre kami si diburu ras bebre kami si laki ya jenari si rembah kulau pete kami sendah kang sehken kami kukam turang kami anak kami bibi kami kuja sehken kami nah syuh ngenalalana tapi gua kan hindu Reblas iya jadi izin tanggo yalokan kami si rebah kulau terem kami bibindu jadi ya adi idah perterem na kami bibina kurang kap kami bias kucakar ban kamu maduin nari Enggak ya, permen kami rasa anak kami bas jabukan bana langgang jabundu sehat-sehat kabar sada tetap arindu gelah kami pebibidu krina meriah ukur kami natap jabundu bengkon aku iya bocor manbadu kam kalau kami kam sing lumas sikap-sikap kam ijabar hati kami ngadapku lebih-lebih du iman bata kita suku tamar malam coba sahkan lebih isapan ras kampil ya icon dian sahkan be isapan ras kampil ya jepoh ya iya kasih dulu ya iya kalibu kami ginting mergana baik kam sesendalanan krina pihak pengelola pemerintahan kam ikut kam kalibu si pedemui kami anak berundu tambar malam mergana makani kami krina mami turangku kami jeda pak sana kami nahkan karena pengelondu maka kami singalo lumas labu tanda nama kate kami pagila beri-beri tah kepudu ku cabudu sekalak makana si mejile namin ate kami apa ikam anak kami 11 nandangi kaliuta singalo lumas karena ibas percabun kempuenda olah lebih apa ikena singrana eda sekan kami pengalon duenda makanan ni kami ekam kari nakensa nandangi kakandu
peninin benar-benar suku segala perkampun ijapa makana karena pengalun beda balingi ban kami raskan tukur si buru sembiring bagi kakap ni kami kam karinakan sana lagi kakandu makana sekari pak sana ia turkan anak buru kami anak buru menteri Hindu bandulah kari panggung 12 guna ngajari kami selaku orang tua baskan percabun beri-beri duenda bagi kakap ni kami gosahkan kami kebaci sahkan kami karena pengalun duenda iya adik kakap kampe si penemui kami samping nelah kam si penemui kami samping nelah kam sebab lawo kami lid perdoakan ne olah lebih iya gelah ras kam ngelokun saja ikrina iya gue baca sekendu mancar-ancar jul ras bermain sama-sama kalian megangnya iya bagi mukakab tolekani kami salam-salaman kari kangen dah go kari kamar belas apu kami ranandu je kami kari nalami kam maka gue baca kami suruh kuamak kami kari kampungkan paning jenda pengalahan tunggu dari kuda bagi bisa tempatna kam kalimu kami arahnya kari kampungkan wakaf labo terem sakam sinalamilah oke biga-biga saja Girl
terus manpuan kami segala beberapa pendidikan terus pas segala kon perkempun bagaimana terus senang memajikan ke tengah. Utangah kita enak karena penjayon karena permenta kita nak bersembiring memanci kita ke tengah anak beru menteri bagi
Sembiring, anak burung menteri, teman meriah kita, gelah ke tengah kita namun karena panjayun, anda pengantin duana.